Tabi na kay tiko nga buwan na kalon si minani ko. Balik ko tisu na iwalin lang kakeda nga. No mo itabi na bang bauta. No na itabi na kalon na taka mana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Praise the Lord. Greetings in the mighty name of Jesus Christ. Christian Bible confesses that this is the name that is above every name. Every head shall bow, every knee shall bend, and every tongue will confess that Jesus is Lord. The Lords of all lords, the kings of all kings, and the gods of all gods. We can bakit juga di Bakandua, and a program mo miracles do happen from 11 a.m. to 12 midday. And on behalf of the new Methodist Christian Fellowship and its leadership, we would like to thank the MaiTV station, its director Stanley Simpson, Mr. Stanley Simpson, and the Chief Executive Officer, Mrs. Rachel Bulahono, and the staff here at the MaiTV for the good heart, for them to come and accept us in this 1 hour program of prayer. Today, if you believe, you will see and confess what Jesus can do, because this is what the Bible says in Jeremiah chapter 3 verse 33:3. Cry unto me, and I will hear unto you, and I will show you great and marvelous things you know nothing about. Lomo nimbay ni chin kandu ango me dawen chin karona sigele bini kuwa. Mona bakan din ta kana na Jeremiah tul sobul ko tul. To tangi me biaw ono kay ronga ni bikimdo, ono kay bakatek la bikimdo na kalebu kan ready ni kila into sa ni kila. To bigit na makital juga ni kinapakandua, the body of Christ here at the MaiTV on this platform of miracles do happen. And I would like to introduce the two gentlemen here with me. And on my right is the senior pastor Samisoni Motufaga, is from Losa, Itutiu, Rotuma. He's married to Kaurasi, who is from Utumuta, Rotuma, and they have 5 children. And senior pastor Samisoni Motufaga is looking after the Rotuma Assemblies of God and at the Ark of HOPE Church at Stewart Street, Suva. Amen. Praise the Lord, senior pastor. And on my left is the very Reverend Orisi Vuki. He's originally from Lekutulebu, Waturoba, Nakaunrobe. He is from the Church of England or the Anglican Church. Right, the very Reverend Orisi Vuki. And I'm from the new Methodist Christian Fellowship, Senior Pastor Isei Raboiliku, who will be hosting the two gentlemen. Here we are seeing what the Bible says, when there is unity, God commands blessings. And we believe with the three body of Christ here, we are together in unity, and wherever you are watching from, in unity, you will see the hand of God in this program. Miracles do happen. And as usual, before we go and receive calls, for those who are always online, we would like to greet you once again, whichever part of the world that you are listening from online this morning. And makatala kita na sa IBT, kimisabi kita makatala bakando na nimbola natin inganga natin chisu. Bukungu kero na nugitokani, senior pastor Motufaga, ke very Reverend Orisi Vuki, kito na liu, kaya bakaronga, the 3 main topics on the Vanua. It will be prayed on by Right Reverend Orisi, and on the government, it will be Senior Pastor Motufaga, and I will conclude on the body of Christ. Kung nabunong ang warong tumikina, to sana kerasa kina ng bulan ni very Reverend Orisi Vuki, menaluti kita tu en amasu membalata na Vanua, at sana chini ka ba, nandonan raw Diyos ang bulu kalima na chikina, nandonan raw Diyos ang bulu katul na koro, kina matin tu Vanua, kumbuna, burumasanga, kina tawata. Naka, sa masu, hindi na nanumyaw bo sa turanga, ni maayan ni uwan na ato doon na erena dako, au na wadora bimiyaw na alo. Indu na po sandi na ito ko mami na alo na numirere. Makalangan ni mami erea. Indu doon mami bula tayo na mami baray tayo na mami bautan na alo na singa-singiliwa. Ina singa-singili uturanga sa may tani maso sa lamin ni singiliwa. Mami sa tamboro bimiyaw na ni mami Vanua ubiti. Umanda mami tamboro bimiyaw turanga na tinaabana sana. Tolo na matan tu kau-kawa.
umbuna pasanga na matan tube o adin na tawata. Nandunan raw diusanga bula 5 na tiina. Na bay oro-oro, na bay abusa, na bay matakali, na bay toa-toa. Masula ina berarti kana turang na sige ni uwa na bay abuli tutu na lamuni banua. Nan rea, na bay dalana, na ikoli-koli, na adu, na bay ataw tutu na lamuni banua ba turanga. Mamsa tambor bay miyaw na alo ni sige ni uwa. Ituranga na ni may masu ni uwa mamsa tambor tau mandaw indra na bay lutay na lamuni banua. Sa ambing bituranga menra rada na alo, menra radhi o na alo, sa miyaw, na ibarita ini bilu ta indina na alo na neman banuya biti. Miyawan bulima mi na turanga na tamata. Memang may towa ka uzi miyaw na alo. Miyawan bulima mi biranga may memang dona ni mamitawi. Memang mi raida ka maroroya ka rada na bura-bura na ena maroroy ka takumai na bi awa buliti ina singin iwa turanga. E turanga na bi alelebu sayado tu na neman banua. Sayado tu enan rabu singa. Satu tu e turanga na lekani wai. Sa lebu turanga na benu adana tamata na tuto na sa satu na ngauna. Sabi sau berangan rai na buni ata-ata na sa turanga. E babu na ti turanga na ni makani marroya takuma ina ke tuta ina na sabsaba dina ni nomu ni banua na matentu. Na andon tono mi marroy mam sa makani marroya. Na andon tono mi mami takuma ina sa makani kay takumai. Na andon tono mi mami tuwa ina turanga me mandane ni mi punobiti. Mami sayaba lata turanga me ranin rendre ina na ni mi bulan ni mi banua. San rabu singa na banua. San rabu singa banua paleta ni mami makatuba na ba itubutuba na amen batora. Sama misangan reba lang na ilabo. Ngan reba sona ane ni mi bulan me rin toroi dai na ni mi bulan ba buru-buru turanga. Iyo mama kananuman na ena marro ito na ni mi banua. Indunay soli-soli, miyaw soli man alo, mo soli bi mami na tami mami karaba ka maruan singin yung turang. Uy, turanga masatambor non rambula na belutay. Andra na tuy, andra na turanga, ni abusa, tuy ni banua, na bay tabi tuzaw na turanga ni oro, andra na marama, andra na turanga, andra bindal ni abu turanga. Andra belutay ito turanga. Menarada karabaan nama tapi miyaw na alo, menarada ng dinan sabsaban numyo belutay na alo, e otorabita na numyo bulimbul ni amo sulebi mami, na numyo ni bura-bura may bula ina na tamata. Ia turang masama sulay na nonron yung bula. Endo na ame tuta ina na lulim manua, me tuta ina day Jesu Kristo. Saraw ni dina unre ka raramati ni belutay, raraman ni bosa, nararaman ni paasama, nararaman ni duna ay po at tulewata ituranga. Meron ni anda ni nimi banua. Anda na bay dalin niya po at turanga. Na bay matakali, na bay abusa, na bay oro. Na banua, anda bay tinabanua turanga. Meron ni anda ba na ruun ni sabsaban ni bosa na lo. E turanga sini uwa, madambaro bay may turanga. Na bay banua ni nimi banua biti turanga. Na sotaba tunan rendre. Soan sotaba tunan rendre na buo ni leka ni banua. So sotaba tunan rendre sa maka na mangiti. So turang sotaba tunan bin rendre bureso na wai. So na ay tao ta ina luman ni banua turanga. Handon dono me mamirada na banua tabe baramatin alo. Meron mi miusolia may na luman ni biba alo nga tayo alo. Ya turanga mamsa masud singin una nandelan ni mamibauta. Nandelan ni mambuan ni si turanga. Nandela turanga ni mami bandi tain ni mami turanga tio. Ni vita no tangi tain ni na alo. Na rongodan ni masud singin uwa. Hindi na ina no bosan ni aya. Ni daun reti no rarama na matara tamata. Ni narata ti na bala siya. Na ba aro ta ina ti tamami sa ti lumalanya. Yo na masad dabo bi na alo singin uwa. Mamsangan reba turanga na nomni ba longatai. Na nomni rana nomni alo tabon alo. Metatara na beba no na bendal niya ba turanga. Endra na belutai endra na lewan bonua. Meran ni mami rada na sabsaban na dina nomni bosa. San dia mai mami na bulu pa ate na turanga. Yena masad dabo bi na alo. Reba turanga nomni beba soti so na bonua. E malu-malumi endra na belutai malu-malumi endra na nomni tamata. Ni ba araramat ay namin bula, mamirada ng dinan no ni bosa. Mamsa masu, maka na yatatani, nada mo ni Jesu, na ni mamituranga, nada ni tuda itale, manibambulang dinan dunduanga. Amen. Hallelujah. Father, we just want to give you the praise and the honor that is rightfully yours.
We want to thank you, Lord, that nothing is impossible because your word says all things are possible to him that believeth. And Father, as we come in agreement together according to your word, in which you said, whatsoever two or three agree on this earth for, it is agreed in heaven. Whatsoever we bound on earth is bound in heaven, and whatsoever we loose on earth, we loose in heaven. And so in agreement, Lord, we come together to praise you, to honor you, and to lift up also our government of the day, Lord. Where can we run to? You are our source. You are our strength. You are our wisdom, Lord. You are our ability. In you is life, and life in fullness, and life overflowing. And so, Lord, today we just want to lift up, Lord, our government, Lord, in the mighty name of Jesus. And Father, we thank you, Lord, for our president. And we just want to pray also for him, the Honorable Chocha Conrote, Lord. And we give you the praise for his life. And we thank you, Lord, that you have anointed him and ordained him for such a time like this to sit in that position, Lord. And we praise you, God, for it. Nga choy to ilalong ni abatis kamis uok se reko hanizi se automis president holulumek kon mori nga choy to holulumek kon konwang ta holulumek ta pe mangaruit nga choy to ne oi to veva hia se yo ilalong ne tiranti nga choy to na se yo poto inde nga choy to at moy fak oi to mayola fia makikia se tene av tutu atoko kad esra tatet noa o mispelif nga choy to etala na se yo ne ma hoswang se yo tene te tutu atoko mo atha tal mo ekyo tene te la tene repur tutu atoko nga choitu la color eke. Father, we believe, oh Lord, that nothing is impossible. Bless him, the First Lady, bless the family, Lord, bless their life, Lord, protect them, put your angels to stand guard around them continuously, and every decision, Lord, that is made, and every word that cometh forth of his mouth, Lord, Heavenly Father, you will bless it. Hallelujah. Like what you did to Samuel, in which you said in the scriptures that every word that came forth of the mouth of Samuel, you caught it. And so we believe it, Lord, that nothing is impossible. We pray for his office. We pray, Lord, Heavenly Father, for everything that you have called him forth for such a time like this, Lord. Let your love be overflowing in him and through him for the glory of the mighty name of Jesus Christ. And we praise you, Lord, for that. Father God, we also thank you for the Honorable Prime Minister, Lord. When we pray, Lord Heavenly Father, for the office in which you have called him, we pray, Lord God, for the First Lady also. We pray, Lord God, that you continue to bless them abundantly, Lord, in the name of Jesus. O misika for to mis Prime Minister sa along ni avtis ko nga itu etala mo ekyo etala hoswang siyo etala na siyo nga itu at mo ifak o itu mapoto maine ereko heongot ne heyo sine along ni teranti ma office at nga itu ne fuse along ni teranti I la mo ok mi along ni teranti nga itu ela na siyo ye ko nga itu hungat ni hoy hanisika hoy keresita pema la hanisi on famori la hanisi omis tutu atoko ne hat la famor na citizen ni fiti nga choitu maholo lumek nga choitu nga ruita man o festa matene mo se I lalong ni teranti mon konwang nga choitu nasio tapema o keresi la chia fo mamo yan mori makola yo nga choitu o hanisi ma o lili lalong ni teranti. Father, we just want to take this time to say thank you, Lord, for your goodness. Continue to bless our Prime Minister and bless his office and bless those who work with him, Lord Heavenly Father. Those that are advisors to him and our government, Lord God, that advisors will come from you, Lord. Every advice will come from you, that you will guide him, you will order his steps, Lord, you will bless him, and according to your word, in which your word says, whatsoever we put our hand to do shall be blessed. Lord, we thank you for the 12 ministers, Lord, that are in Parliament, and the 9 assistant ministers, God, as they lead our government, Lord, with decision making in every portfolio, in every department, in every area of the ministry. Father, we just take this time and pray, God, that you will lead them, you will bless them, Lord, strengthen them, that they will be in good health to do what you have called them for such a time like this, oh God. I pray, Lord, that their heart will be full of your love, to exercise love, to love the people, Lord, in the mighty name of Jesus. And every decision that is made, that you, Lord, be glorified in all these things. We also remember the members of the opposition. In the mighty name of Jesus, God, you have put them there to help the government. You have put them there to strengthen the government. And we pray, Lord God, that you will bless them, that there will be unity in our government. For your word has declared it, Lord, how good and how pleasant it is when brethren come together in unity. And Lord, we pray, God, that you will bless our opposition and, Lord, members of Parliament as they stand together with our government, as they help our government to make good decisions for the future and the destiny of our beautiful nation, Fiji.
We thank you, Lord, for 21 permanent secretaries. And we pray, Lord, for their life and their office and their families and everything that you've called them for such a time like this, Lord. Make them, fill them full with your wisdom to guide them to make decisions that will benefit the people and most of all to glorify you. Lord, we thank you for each and every individual in their office and those who work with them and work under them and every department, Lord, that you will help each and every one, Lord. We also thank you, Lord, for medical, our health department, Lord, Heavenly Father, people that are providing services to our nation, our police, our military, our navy, our fire department, and every other department, Lord, Heavenly Father. We pray, Lord God, that you will give them a heart in service to your people and bless them abundantly in such a time like this. Lord, Father, we just remember the whole government as a whole. Elalong ni hawatis nga choy to holulumek ko to mismo ten tuta holulumek te tutu to kon e heris in elalong ni terenti la iris ka la tu e nga choy to e tala mo e kiris nga choy to la holulumoking at si to mismo ri mas tape mas e to mis hanu helavtis fiti nga choy to holulumek ka fu mo teni iris tu do to kon e espuer e teni office tu to ko e teni match tu to kon e mo se maten tuta la e Jesu Christo la correct. Father, we thank you and we praise you for our government today. We thank you, Lord, and we give you back all the glory. Hallelujah. In Jesus Christ's mighty name, amen. 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 Coba na kalau lewu na kalau kau kawa, kami mevebu ke masih ni biki munie na tulun na ulutanga. Ulu masuk lagi uti na banua, sama masuk lagi uti telenga na matan itu. Kita domondu ni biki munie na pakambota na ada nimbula na ada ninganga na ada cisu. Na kemuni na tu telenga patikira na ngomuni the body of Christ. Pinakapakalibu turangan menanggai besa tabi. Erto sakaluti ko biki muni na sabat na lutu kabitu. Kena bilutaki lingan ni bengarabi kita sara. Na balib turangan na lamani kemuni kena pakasanggarai kemuni. Na balib tulanga turang orto na tambana lebu na lutu waisale. Kena bilutaki lingan ni bengarabi. Na balib orto na eklesia na lutu katolika. Kena bilutaki lingan ni bengarabi. Pinakapakalibu turanga na Pentecostal churches kita sara. Orto na CMF. Orto na Assemblies of God. Pinakapakalibu turanga orto na lingan ni bengarabi turanga na bitambana kita sara. Bebono na kalu ertiko kina na singelebu ni kaniko na kalu. Erabi wasitiko, erabi sigutiko. Era kalu rabakakarotiko na lotu na singani mataka. All nations, CMF, Assemblies of God na bitambana kita sara. Orto na Katolika kapag kinuturang orto lotu tiko ni singani kuan lotu kabitu. Kaya orto na tambana lebu na lotu aisale. Turanga kinabilu tagi kita sara kalu merapakarabi tiko biki muni. Lingan ni bengarabi kita sara. Turang kitu nandui nabi bakan dundi taki. Do tu turang so nandui sila ka so nandui simbalabu. Turang kitu sa masu na bakan bota na dai cisu. Darang kai zabura kitu turang na bulan di bakan dundi taki. Na bulan di bakan lelewa turanga. Bakan rusaya na dai cisu. Ano matapana ni ko turanga mendina biki tu na numini bosa na kena bakan babalangi. Where there is unity, God command blessings. Nabi yang ngomong na kalu the body of Christ, we need to come together in unity. Wano abiti na kalau engan rebi kemuni. Menan dia nabi kimi mami turanga na velu taki nabi songo lutu pakaristo. Kimi na kalau kimi bakade labeta chiku turanga bakarita ka chiku turanga na bula pakaristo na kalau nindina chiku turanga nanga rebi kemuni. Menan dede mbu chiku na roti ni lotu pakaristo ena nema mi banua. Tu talanga turanga ora sini pakamboti kemuni. Ora ngarabi bulang ngarabi kalau. Tu sana biki kimi mami na kalau erlisto litu ni tampa tampa ni sora rangarabi ni memingkas nando ngona. Natakai sau na meke bulan na sumasabangana. Turang ke tulira kana matini lora merna kila embulo tiko endona kalu ko tumba lendele ni wai ko bosa nga ngai biso na mi ni taranga na marama tur na mala na tutino minisulu kai mundu na indaben taben ra wanambong ise tu ka tala sarusa kaki memimbe tanum ni kasi binga rekin na matambok na ngumuni ebiti turanga the body of Christ in Fiji needs you a loving father binakabalib turangan minangay bisa tabi binakabalib turangan minangay takata mana binakabalib turangan na program ngo may rabuta gitu kini turangan hindi na chika namin bos kaya may masuda chiko nakalondo takata mana that miracles do happen binakabalib turangan ang bulan ni talatalang kasi Motufaga binakabalib turangan na very reverend Orisi nakalo binakabalib na nagumbola baka nakalo may kito na pangangataki may yaya nga ninumuni takataka ena program pinakanggo na chinkan dua kena chinkan rua. Pakai ngata kito na kalau mikito rin butung mata ni katumba. Meron butu ko irang girmay kay na semati ko may turang na mona liwa. Meron na rawatan ng bula. Kito may ndam nga ngo mikito itagi ni wai eno kena wasi ti ko turang na numuni wasa. Pinakapakalib turang na itabi kita sar nang garabi na mata pinakanikwa.
Binakapakalibuturan na naman nila lam. Sindo biki mami todo ko. Nobody is perfect, our loving Father. We do ask for your forgiveness. Pusati ki mami. Sil sabay ki mami numunin rasa masawa. Tauri ki mami matua, tauri ki mami day, tauri ki mami bakungkwa. Waka roko tege ki muni na ewo binakongko chisu na ibakambula. Ameni. Sama yoti na ulutanga tolu na bonua na matanitu kina lotu. Surat tasar juga nambula ni Very Reverend Orisi. Kena via wasiendo na kain bitu wana alo tambule bini kelo roni bakambula taliki na bakandua saya wala ngapa sama kabanua lebu kitu torarati kanyo Very Reverend Orisi talanga erota ni bakambula ni ena bosa na bekanda na India surat sar chuna nambula tamanga na bi wasi bikanda ena mataka bina kaniko Naka di bakambula tomanda bakambula tina lotu Anglican na Diocese of Polynesia nangau na saratunga gor au kulani rato garawati untuk na clean up campaign mana liu turanga na Archbishop kay na thorobo kana ngone lewa karena barong tala tingo may na matawil na kanikua bambula to bikimini na lomani matasawa ni tomi wabogitiki na lomani onwa Suva kabatalanga kina na be saibiti ni baitabiti na singni kuwa au bambula sarati na bono turanga lalanga besi na wadi bertungan na nandalinia baturanga na tita au wadi beranga ina na matambure baturanga se matiti mai na ni u mi ndoro rongo ti mai na sini u ambula sarti ona ko oro ni le baturanga le utule ulan na singa sauti na pula sauti au mai bosa tu ni u au duri tu mai ulan ni rabar rongo tu mai ni titi au ulan ni me na rongo bertungan titi ni sini u me na rongo tu mai na prokaramue anuta ina ni tona masu ti tu no na be ani tolu me na be ba longa taiti na anda ti to zo me le no ko tamata ba o be karam sin Matthew tamata wendia भाई लोग भाई साहब लोग हम तुमसे मांगे प्यार यीशु के नाम से हम लोग यहाँ बात करें तुम से बुला करें तुम में राम राम के करें बिकॉज आज से हम लोग यहाँ बैठा था यीशु के नाम से उनसे बोले थे यीशु के नाम से विजय हमारा है यीशु के नाम से शैतान निकालता है वही तो हम लोग यहाँ बैठेगा तो मैं प्रार्थना करें जो रकम बीमारी है घर में है हॉस्पिटल में है कोई जगह हम लोग ये सब तुम्हें प्रार्थना करो kinta bai kimani marutaka ni to mai semua bata tile sini wa kan niuta ina ndo na ngona sia na ngona marutai menda to mai semati bata ena rara mani aloni ni wa inaba. Amen. You would like to invite Senior Pastor Motufaga if you would like to share whatever the Holy Spirit has put in his heart, and likewise also welcome our Rotuman speaking members this wonderful morning. Thank you very much. I just want to greet you in the name that is above every other name, the name of Jesus Christ. And all our friends here in Suva, in Stewart Street, Ark of Hope Ministry, Anisi Mission Church here in Suva, and everywhere else. And not forgetting Rutu. Mai lolang ne au teng not sala na ta fiang ne uo kit se te ne u sin te siong tu to ko ne pola teng sa ma umi se lolang ne au te e re ko hanison oitu ma kereson oitu se smori is meure lolang ne teranti i. Ma tape ma se hinse siong ne te Rutu ma. Olo lu mau sin se singa ma tu tu ko ne teos ot mo thoi lave te Rutu ma. Iris ne mo ek te hanu ma matin tuta di ota ma hinse siong ne te Rutu ma Dokta ma ten iris tu ko holulu ma us tu ko tapi masih ngangat ne hanu iris ne moekte o sa itu hifu ngacho itu holulu mek tapi ma musa ngarue ma tene mo se usa hinse singa e pera e ufa se sosi holulu mek oitu holulu mek afu ma tene repuer tu ko ne la asok ela long ne habati istisu karistola sikla lam fakapau se tene hinse siong tu ko ne pola Ngafo im singo elo lang ne awati singa choito lo olo mek te no mus meur tu ata ko hinsang ne ti stay fiti e rutuma mautu tu ata ko rente ne pola afo im se omiselo lang ne awati. We just want to thank the Lord for his goodness, and I greet you all in the name that is precious and loving, the name in which we have life. And thank you very much for joining us. The good Lord bless you abundantly and walk in his blessings and walk in his overflow from this day forth and forever. Amen. Amen and amen. For those of you who are already watching us on MaiTV screen, at the bottom of the screen you always have the number. But once again, the landline
on these miracles do happen from 11 to 12 p.m. It's 3317-199. You can also call or text us on the VODA 927-4877 or on the DG 723-724-3909. So we will go straight into the text that are already coming in. I'd like to invite very Reverend Orisi. Very Reverend Orisi, kaya naman mas laki ng bulan ni Josephine, kwen do taubi manu ni soni kadurumi teboro talitiko nga. Josephine, watana mata po bale, labendal na baturan, kagambau tamen, tapi toon ita inan do na maso ang rebati do na leo Josephine, na maso ang rebati inan na lumni na taman alo, may singini wa. Tamay mami balo malangi, mam satangi may nanumuni tamata na singini wa. Tangi na ito may turangan na po rin sota ay tiyo. Mate pa ihang se mate pa ihalo sa to sobot yun na lomani mata po bale. Andre ba turangan sa tong boro tong manda ng dali niya po turangan tumaina. So na ay ren may napanua. So na ay wibrit ito na lomani panua po turangan. Se na lomani ni mata po bale. Se na panua dali niya po turangan. Se na panua sabat to inot sibini singini uwa. To sangan re po turangan na lomani na alotamo na rai Jesu Kristo. Meduruma ka birimbaita na lomani mata po bale. Nandal niya po aturanga po na sabuto ina. Meron niyado ng bulan, nado ng bulan, nado ay Jesu Kristo. Mamsamasuta ina turanga, sangan reba ina turanga. Na nomini alo tamon alo, metataran no ng bulan. No ng bulan lomani mata po bale. Na po nuwa tume ina turanga. Merawani, yado ng bulan, meron pa si asaran ina turanga. Oye ina singini sangan reba ina turanga. E na yado ay Jesu, meron ay Jesu. Nindana tani na ato do ni rumah ato na lo ni sibini sini uwa meran turanga mi tuta ina nomo di bosa na turanga so sibini na di tomas ni uwa makabir na tani na dai Jesu na ni kauka uwa na de kaka musa masubi miau adan lo lebu amen Jesu sini pasta Motufaga. Ro Eva Mere is from Lamaka. He's looking for a job. We would like you to please pray for him, for her, as she look for a job this wonderful morning. Okay, thank you very much. Let us pray. Lord, we just lift up to you this precious lady, Ro Eva Mere, from Nandi, who's looking for a work, employment. And Father, we believe that nothing is impossible, oh God. And Father God, your word says promotion doesn't come from the north, the south, the east, or the west, but promotion cometh from the Lord. And so we call upon your name, you, the miracle working God, the God who can do something out of nothing. You, Lord, and we believe, Lord, that you can bring this to pass in the name of Jesus. And Lord, Father, we pray and we call in the things that are not as though it were. And we pray in, Lord, this employment for this dear lady. God, Lord, in the mighty name of Jesus, you has entrusted these prayer points to us and to whoever else as we come in agreement together. And we call in that employment. We call in that job for her in the name of Jesus Christ. And we pray, Lord God, that you will open the door. And your word says, when you open the door, no man can close the door. And so we believe in agreement together, and we call in that employment for Eva Mere from Namaka, oh God, Lord. And we believe it, and we receive it together in the mighty name of Jesus Christ. And Lord, you will do this miracle for her, and you will bring her employment, especially in this season and time. And Lord, we thank you. We receive it by faith. We declare it by faith, and we decree it by faith. In Jesus Christ's mighty name, amen. Amen, amen, amen. Steri, mayako, naro sa biti kemundudu na mundota. Kito na maswere na studio, iko na tingko mana bakamuta na kata ka banakalo. And who else, where are you watching from? Maybe you cannot get us through the text or the line. We will pray, you receive whatever you are going through in Jesus' mighty name. Turanga kima misandu abatayani ng bulan ni Siteri. Bika mela ko durumi ng mata bubale. Sini dabi kima mengalal na urki dito ali kena wota le tale ng bula. Aba bala ni mata bubale mem kalau. Gor rata kata ni bunita. O kala ko mem buta ko ramu kang gebe bakarusay. Ya kitu ndo mo yan turanga. Kitu dame bata turanga na bakang bauta ni Siteri. No kemni nila ko mem ro bula. Mero bakal besar. Ngebe sa tabi na kalau. Alu ningasin alu ngane nomni. Nalu ni naruto tayo nomni. Turanga me kay saka ko me la sutali me ruto le ndo bata tal nakalo. No kemni nakalo. Nila ko mem ro bula.
raw bakalip sara. Pinak balip turang bulan ni ster, bulan ni bakambota. Raw kinu turang me toran mateni kalau me text me naklu. No ka bakamboti kemni. Ningai bakarita ka baturang. Nang garabi kemni e binakati kinu turang tamata bakambota. Ini sa bakaruta ka bakambota. Kito ndomondo ani na bakambota. No kemni na sa tabi steri kino no nangangandre e na mataka berandi ko. Muni na rokobi, muni na ndokai, muni na bosa binakatinga kinu kemni Jesu na ibakambula. Hallelujah. Right, Reverend, ang bulan ni Mata Bubale kina investment na daka kina betarongi veru to nangwane dona tu bekanta ngiri tu mengo text ko mai ang bulan ni Mata Bubale cikta limba na kambani so na investment na daka chiko kabakata laki na tu betering tal chiko nangwane okay domundo te kentu yani na norto bulan ni bakambota norto na satabi na mataka binangani ko turangan tamai mami malang lebu nangau ndo apalati na ni membota lebu nangau ndo apalati na ni memiradi miau nalo lebu nangau na mendo watatar na lima mendo ya to bi mami sona anturanga e sona ngona turanga me ndo wosa bi mami sona ngona turanga me ndo dana ba to bole mami turanga na ndende ni mami sota e turanga mami tambora in nambula na e mami mu kiri se wal matima na sini ua nona ere ta ina ti umena lo mani mata vale nan rendre sota ai ti no lo mani mata vale ka vidi berga ino non rabuli na ki ti no lo mani mata vale e turanga ni mami masuni o mami tambora berga ndana vewe e mami berga uro so berga e tangida kamaru iste bertu na matakali rendre ti sini o turanga mami sama suta turanga e na ya dai chisu na kau ne dai chisu meta tarati no non ratu imbula ka ba ramata ina non ratu rai ka ba ti tombuta ina non ratu wa mbauti miau na ro ka ba rambai le buta ina turanga na non ratu wa mbauta me ra ina ratu rada na ram ti tombu na ra non wa mbauti miau na ro ka ra berga ina rada ina no meu bi wa mbula ina ro e turanga na sini o makandona andre ni musuti na tamni o ia samba suta ina sini ua ngan reba ina no meu bi wa koko ta ina lo no tatar na lo tamni lo me tarana mata bubale o ena mata bubale masu makana tatani chisu ni mami turanga kadana ba ambulan din ng dondonga Jesu sini pasta Motufaga there's a request that he's still waiting for him to be called back to work. He must have been laid off. We do not know. A lot of people, they were laid off because of COVID, but they are still waiting. And they are sitting there with high expectation. So can you please be the voice of God to them as they await for them to go back to work? Lord, we thank you, Lord, that nothing is impossible with you, Lord. And so many people who have going through this period and time in which they have lost their job and they're still waiting to be called back to it, Lord. Many promises have been made, and Lord, only you, God, you can meet this area of need, Lord. And Lord, as we come together and put our trust in you, Lord, you would say, blessed is the man who trusteth in the Lord. He is like a tree planted by the river waters. And so we come in agreement together concerning this prayer line, not only for this text that came in, but for everyone else who is waiting for a job, who's waiting for their previous employer to call them. And Lord, they're trying to figure out how they're going to go through this weekend, next weekend, every day. But Lord, we believe in a God of miracle, a God that has never changed, who is still the same yesterday, today, and forevermore. A God who is able to make the impossible possible. And so we come in agreement together and we pray for this prayer line, Lord Heavenly Father, for this person who texted and for every other person who can hear this prayer. We come in agreement together for them, Lord, oh God, in the name of Jesus. Lord, that employment will come, Lord Heavenly Father, and as they wait for them, for the call, Lord, they will receive it, Lord, in the name of Jesus. And also, God, you can open other doors in the name of Jesus Christ to bring in finances to these families, to bring in work, Lord Heavenly Father. And we believe that nothing is impossible with you. And so we glorify you today, and we want to say thank you for answering this prayer, because you're going to meet your people in the name of Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Amen. Dona kanda ngirsingo may kanda busara nakataka ni buto na mata wale na korle lai may natumo coba na kalau na kalau koko sa kalebu na ba bibina kan matani ko turangan na numunita mata ngirsal cukup may kanda busara na matini kalau may text may ba kata kini turangan na bakamota may na ginawa turangan na numuni wasa na ipiriu chin ka dono ni sanga na bakamota sa ne sar menta binakati ko toromo na kalau ndumi bakamota ni sambulo ko kwa ni sandot so mir talanga na sa bakamota ko text may na bakamota ningai sa tabi ko ni kalau sinraro na kala ko duru mi cukup may kanda
Siang wala nga ni may natumua, na lebo na bibonua, bi tiko-tiko, wangalala, sani bi koro-koro, na loma ni bonua turanga, anu baka turanga kadab. Laku tingin turanga na biba totongan ni bunita, na tei marijuana. Turanga ninga bisa tapi. Nabi karena laku dulu meciko, nabi karena kalau biba totongan ciko na bunita. Kita santo mondo ya ni na studio, na MaiTV turanga, na program ko na miracles do happen. Mereka baka tayang tagi turanga na biba totongan ni bunita. Zabura kila na kalau. Saya ulangi zabura kila na marijuana. Zabura kila talanga turanga na bulan ni talin dendre na bulan turanga ni. Saya ni baka ronga ni tubu-tubu ni bonuan, tubu-tubu ni lotu. Nabi ka turanga ngandre na mata ni turi, tubu-tubu ka. Bertol tambani lawan na bisa na kalau. Mele baka malu-malu mentaki na kalau. Nabi baka totongan ni bunita, na wai ni mata ngang ni mentaki na kalau. Menangkai zaka mana turanga enan jalan di banua. Mina kapal turangan na toro mena mata ni kalau turangan na beke kitu mena tumua. Ningai bisa tabi na kalau kena nona ngangandre kena beka laku duru matiko. Ve uli no bono ti matana me ba lolo birataki. Na be muda suku-suku tako sa botiko me ba longo binataki. Ena dai chisu. Ena mataka bina kanikua. Mina kapal turangan ningai bisa tabi. Kito tinggo mena pakam bauta, bono talanga turanga sema tiko meke na tinggo matalanga na bakam bauta kalau. Nomini na zaka mana. Ena dai chisu. Ena mataka bina kanikua. Hallelujah. Right, Reverend, lako tiko mingo Andy. Sa apply o dito na bonua ni taka waraka tiko na kiana madala. Patience is a virtue, Andy. Good things to comes to those who wait. Kira tiko ng bulan ni Very Reverend Orisi Vuki, menam. Domundo te kendo tusigan ni bonakalu ena mataka binakani ko. Andy, nanguna numuwawa, nanguna sarangay, nangandribi na numambauta. Sandina. Nanguna sarangan na numuwawa, nanguna sarangan mo ba ang data ini o na nasiniwa. Hallelujah. Sana ito'y tabi ng matapubali ba aluto to sa ito ni uwa. To sa natamboran ni Tomas. To sa ngandreba birangan na numubuhay to o ni birangan na masuk e nasingsiniwa. Turangan na tamay mami ba lumalangi. So tabat yun ang rende na uay mami turangan na nonawawa. Waray na turangan na bi ato do membalitan na sinuwa. Yan ang bula pa aluto, ang bula sarangan, doon ang unang daw po ato buli, ina ni mami bula. Siya nanontan doon yung bula, daw po ato buli, nang unang sarangan, nung tawawa. Inang ngaw na birangay, nang ngaw na birangan, doon umenda, na bay bole ati ina ba tanalo. So nang ngaw na dawawa, so nang ngaw na doyado, nang ngaw na dawutun day, nang dawrita ba ina, ni saruin balabo na ngaw na, ni saruin ren-ren na ngaw na, saruin ren-ren ang bula na tamay mami. Endo babu na ina ni mami wawa me mami danatan ni mami bebole ati bata mi ona lo. E handi ni o sa tambor no bulan sing ni o. O i on no mata bo vale nandal niya ba turanga. E nangono sa tabati na nangono na turanga nangono ni no mo baba arau. Mo raw ni turanga mo bebole ati bata na alo mo raw ino mo masuta tangi na ni alo. Meron ni rawata ina na aungan de na sing turanga ni o. Dana na ato do on manonon lebo na ngauna do tupano o inda na tamata menon tang ngauna po tanabi ato do yon na be na alo melewa wi na ngauna na bota tini awada ba mena sauma ma ina bi mio na no mu bi ba lang watay turanga ni sanayado na be bolong watay na alo sanayado na mu bi mio na alo isa sa tambor no me umbula andi na dai chisu me sa masuter singini uwa amen. Hallelujah. Bila ko bakal weekend na text ko mai weekend talaga na sar ko mai sini kitu nangudem kitu na tingo mano meningiri lel lain talabakan dua tolu dua bitu dua diwa kira sal juga bulan ni sini pasta Motufaga. This request here is admitted at the CWM hospital because of sickness, and he or she believes that God will heal her or him this wonderful morning. Okay. Father, we just want to take this time to thank you that nothing is impossible with you, Lord. Yes, As we Lord. come together in agreement, in Jesus. accordance to your word, that by your stripes we Yes, are Lord. healed. And so we pray, Lord, for this prayer request that has come in by text, Lord, Jesus. because of the sickness, Lord, in CWM. Lord, we believe, Lord, that you are able to work miracles. And so we pray, Yes, Lord, Lord. that your mighty hand, your hand of healing will be upon this person's life. At this very moment, as we pray, your miracle is happening right now. And we believe, oh God, that nothing is impossible with you. And so we come, Lord, and we pray together, and we agree together, and we declare together, and we decree your word together in the name of Jesus Christ, that your name is Jehovah Rapha, Yes, the Lord. Lord that healeth us. And we thank you, Lord, for this prayer request that has come. We believe by faith. We Yes. command every sickness and every infirmity and every kind of disease and virus that has come upon this person's body to depart now in the name of Jesus Christ. We take total authority over this sickness in Jesus' name.
And we command this sickness to move in the mighty name of Jesus Christ. We pray for this sickness to depart in the mighty name of Jesus Christ. And we come together and speak healing, Lord, upon this person, Lord, right now, who is crying out for healing in the mighty name of Jesus Christ. And we receive it together, this prayer line, and we believe it together, and we declare it together that your healing virtue is right here, right now, in the mighty name of Jesus. Your hand is not short that you cannot minister. And so we believe together. Father, thank you for the healing. Thank you, Lord, for the miracle. And thank you in Jesus Christ's mighty name. Amen. 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 And amen. Hallelujah. Samuela, embuo watiko na matana. Samu, pangano mabarong kina kito na masu. Nakaluin na takatamana. Malatukango na nakangaimbeti na nikasi bingay rekin na matambuko. Coba nakalo lebu nakalo koko kita untuk mundu ini bikin muni na platform gua na MaiTV na program na miracles do happen. Nyo Samuel na kay sarap na numuni ta kata kamana. Kaki memimbe na numuni kasi bingay reiki na matamboko. Kama na kami membutu kana soso ko ni kay baka ngata kan mi kalo. Isin gome na baka buta na kalo na buawa ni mata. Ni na serau nyo kemuni na rosi ni saroni na biebe ni buta na kalo bola singa serau tu ni na kay taka na bulan ni Samuel. Receive take turangan na miracle. Receive take turangan na good eyesight in Jesus mighty name. Ena mataka binakani ko. Muni rokobi, muni ntokai, muni wasa binakati kitu kimi nambula ni Samuela, Chisu na ibakamula. Hallelujah. The very Reverend Orisi Vuki, dana bekanda to chungo. Na makumbuna me lesu talemai. E kera tigo ko me lesu talemai na makumbuna. O kusorata na numuni mbula. Ngai ndo mundo te kikendu yani ena kere lako chikumengo ni samai hali nde tu mai vale. Binakati me lesu talani ena mataka binakani ko. Hallelujah. Turanga mamisa uli am sarungo dati umay dona na sini wa. Na tabu alawan nona ba sa tabu alaw tini ba ambau ta turanga. Ni ba ambau tan dona ayado tini masulain sini wa. Dinan sa lebat umay naloma ni mata bubale na buwana turanga. Sa tangin na yalo sa tangin sangan reba na bula turanga. Sangan reba turanga na semati ba mata bubale na sini wa. E turangan ni singini uana na tangira itu makani pa awal tay na namataw wala ba loto. Meto dambora meto bito o ni tay na ni singini ua. Na loma ni matabu wale na ni tobe masulai. Merani yazo suale sumay na andra tunggan rebo turanga merani vasi tay na loma ni matabu wale. Ang rebo na turanga no meu viva rara matai. E sona ay buto se sona ay renre se sona ay ba atau tay na loma ni matabu wale. Sangan rebo tenu turanga nan rai Jesu Kristo. Meron dolaba na vita ari tuzo, dolaba na vai sale butuzo, dolaba na yalo. Meron ni rata na raram ni alo. Meron semati na mata bubale, semati na numiu raram sian alo ni singil turanga. Ya turanga me masuta buranga na loma ni mata bubale. E sona ain renre, sona ai wawuli na mata bubale. Ni bosota turanga na tulung. Raram mata ina ka andai tay na singil ua. Na rawa na visu ave ni rawa langa ni sarara manabul ka bendabi boleh ati batan alo Yesus Kristo. O yan naman sa tampo pa na maso ni turanga na loma ni mata vale. To sa tambor ni makana ta tani na vai Yesu na ni mami turanga ka ni ambulan din ndonga. Hallelujah. Amen. 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 Sina Pastor Motufaga. Our family is in Sydney. They would like to ask for God's miracle working power on their whatever endeavors that is before them. Nito buwale may Sydney, may pakarota kinakalu, and a NATO sasanga. Whatever they are going through, they believe. That's why they text this morning. And we invite your good life to please be the mouthpiece of God this wonderful morning. Hallelujah. Father, we thank you very much, Lord, that your word says your hand is not short to minister. Hallelujah. And as we pray here in Fiji, God, you can minister in Sydney at the same time, at any time, Lord. Nothing is impossible. You are the Alpha and the Omega. You are the beginning and the end, the first and the last, Lord. And nothing is impossible with you. And so, Father, we come in agreement together for these needs, these prayer needs that has been lifted up from our family, has been called from a family from Sydney. Lord, we come in agreement. Lord, you miraculously meet them at this very moment, Lord. Every need, every purpose that they have, every cry that is there right now with this family who texts, Lord, Heavenly Father, God, this need for this family, Lord. And so we just commit it to you, Lord, in the name of Jesus Christ.
that you will minister to them at this very moment. Your miracle working Yes, power. Lord. Your word says, you that can do exceedingly abundantly above all that we can ever think or ask Yes, for, Lord. through the power that is operative in us. And Father, we release it in the name of Jesus, that Hallelujah. ability to minister, oh God, in the mighty name, in the powerful name of Jesus Christ. And Lord, you will meet this family in Sydney. Hallelujah. You will meet them, Lord, every Jesus. individual, every need that they have, every cry of their heart, in the name of Jesus. Jesus Christ. And Lord, we thank you. Nothing can be hidden from you, and nothing is impossible with you as you minister for the glory of your holy and precious name. We give you all the glory today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Dona teksi chingo, mendura ni tu teksi bu di mata bawal. Hallelujah. Coba nak kalau lebu nak kalau kokoa, kita upah kabina kani dua turanga, dua meramai. Tara nama tadi kalau, memang kamu buat kemudian nona teks. Ni rutu bina kata mendura rutu teksi bu. Hallelujah. Ya turanga ya bunga ko arsa tu buat tegi kemuni. Turanga ni gabi tu lagi rutu mata bawal, merto kila. Ya kemuni ni zaka mana nga, ena nona di bakam bota. Ya turang sartu tara nama tadi kalau. Kita santo mundo ini bikin ini, nanti ni bulan, nanti ni gangga, nanti cisu. Merto nak isara mana kalau, nanon roto, ngangan turang, ena mata kabina ni kuah. Tubuh satu nak ni bisnis. Teksi nak kalau mana meroki turang, enam bulan ni mata bubale, ya turanga. Ertu teks mena bakam bota, kita masuk ena na bakam bota. Ni roto nasa tabi nak kalau. Nanti ngom turang, ento nanon roto ngangan, ena roto mata kabu, ena ada cisu, ena mata kabina ni kuah. Turang kesama makau bekana mata ka, siang mai batala kana kalau mata lebih batotongan ni bunita, ya turang makai zabura kelebih, tapi kasih ni bekana malu mamuni. Ena norto itu butuh buka, merto nanti ngom masyarakat turang, merto nasa nama, lalu menita kata kemana? Ena norto ngangan turang, ena teksi bau. Kita untuk mundo bikin ini, saya kata lindo nada, nada nimbulan nada ningganga, nada cisu karisto, ena mataka binakan iko. Hallelujah. Cisu. The right Reverend Orisi, ndende tiko nambulan ni besu sulingan dua, ena loma ni bubale, be bebu kena kalau ena buli, zaka tina mata bubale. Naka, kita tu bukan masuk. Turanga mamisa, masuk ti na singin iwan na lomba ni mata bale. Nanrendre sa parata ini turanga na lomba ni mata bale. Nanrendre ni besusung ni nanrendre na ato nanrendre ti na lomba ni mata bale turanga. Ni ba tamba indo na karabitabi, ba tamba indo turanga na ina zolati na iwan na lomba ni mata bale. Musa tambora ina nambulan na lomba ni mata bale. Na wae mami mo bolo ti mai na sa ibit tama na singin uwa. E ba rongo ti na singin o turanga mamsan maindomo duo to na singin uwa na mata bubale tolo. Hindi na ba ni tonduin na tan lotu to dia. Ito sema ti ni uwa na tan ra Jesus Kristo. To sa masuta ina mesolia be miau no na be balong ngata in alo. Merongodan no miau masu na alo. Metangrongodan no miau tangi. Ka usia na wai ni matamo na ngonan rende sota etini marni orada na rara mani bosa ni alo na sing ni uwa ina wai mami na mas ni alo na bosa ni alo makalang ni bosa na dito endo na bosa endo no me za ta i me bulo tai sangan rebi ina merado ina no na beba lo ngata ini alo wam sa masu makana ta tani na tamni cheso ne mami turanga ane ba ambula Amen. Senior Pastor Motufaga. Simon is requesting for God's help, the opening doors regarding his business. Simon me bebu kana kalau ena kana dolabi na katumba ni nona business. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for Simone's life. We thank you, Lord, for taking that step of faith to bring that request, Lord, right here. And Lord, we believe, Lord, that nothing is impossible with you, Lord, and things don't happen by accident, it happened by purpose. Lord. And Lord, Heavenly Father, we thank you as we come in agreement together for Simone's business. Lord, Heavenly Father, God, you will give him the ability, you will give him the know-how, and Lord, also, God, you will give him the help, Lord, for the need that is right here concerning this business in the mighty name of Jesus, Lord, that he will be able to plan it out, he will be able to put everything in its right perspective for the glory of the mighty name of Jesus. Lord, bless Simone and bless this business and this agenda that he's trying to put together for the glory of your name, Lord, Heavenly Father. We pray that you will intervene, Lord, in the mighty name of Jesus, and you will help him, Lord, Heavenly Father, as he put these things together in the name of Jesus. Allow him to see, to have insight into business so that he will know what to do, how to do, and put it for your glory.
We thank you, Lord, for Simone's life, and we thank you, Lord God, that you're going to help him, and that nothing is impossible with you. Lord, we believe together, and we come in agreement together for Simone, and that you will continue to prosper him and order his step and bless the work of his hands. And we come in agreement together, for your word says, whatsoever we put our hand to do shall prosper. Prosper him, Lord God, in the mighty name of Jesus, as he venture into this area of business, Lord. In whatever business that is doing, God, you will sovereignly meet him, Lord, and reveal that you are Jehovah Jireh, the Lord that provideth. We thank you and we bless you in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Kachin ka wala ni kere chingo ni tu indi ni wo ni motaka me ko ni daka wakailawaki ng karati ni motaka e ripeti ko kina. Hallelujah. Choba na kalau lebu na kalau ko. Dona text kitu dingoma na kalau me baleta na kena beauty ko na motaka e ng karati. Turanga elebu na vika me lago durumitiko ena ngona lago durumitiki na ngona covid na rede ni bulna kalau ersa senga wala nga turanga ni gito lawaki o ira na bimbisini sayur talanga turanga na mechanic era do ripete ki motaka erto kere me kin turanga na moto wala ngona banga bauta ni no to motaka turanga kena indini ena senga ni lawaki taki be wana ngarati be ko na mechanic ele zaka kina ningi tara turanga na motini ele ko na mechanic na kalau meta mata lo sama meta mata gito sama na kalau zabura kele turanga gito nduka na gito ni lawaki rusa live na dai chisu balik turangan menanggai bakaruta turangan motoka kena indini turangan mena ranga kini turangan ing karabi bina kanitabi ena bibo nuar tuna bito sagi kina nor tu tolili turang kitu sana lawaki tu turang sana gitu sana sini bakal lama meni me baka tawang tagi baka tiki tagi ena dai chisu kita tinggo mana motoka bau kita tinggo turangan indini bau kita tinggo turangan kena baka yang tingina motoka na kalu ena numuni tak ya muni rokobi muni ndokai muni na bosa bina kati kitu kini muni chisu na iba kamula. Hallelujah. Abaru may tinta lebihan na singila binikua ena yau wala ngani miracles do happen from 11 a.m. to 12 p.m. Those who are on Facebook or those who are listening to us on the MaiTV screen from here at the studio in Turek and Suva, the MaiTV studio on this program, Miracles Do Happen. We would like to thank you for those who are texting. Maybe some were trying to get us online on the 3317199. Maybe you are not able to get through. But we believe you are taking that first step of faith. God will work wonders, will work miracles in your life and in your request. So before we conclude, we would like to give this time once again to the very Reverend Orisi Vuki before we invite Senior Pastor Motufaga for any concluding remarks. So that kita na menimbula very Reverend Orisi Vuki. So na kaniveta tu na kanisong lotu kero tu na bekanda tu may banwa lebu wakatala kino na bekanda rasimiti kumay rasang bagani torarot kana po sa balang kana po sa bagabit. Sultal tu na dodon biki muni. So na menimbula. Ano ningi vita tu na kibera na bekanda kilatu kana po sa India. Ano mataka binakaniko. Nakabali po na kanto po ito, madaw pa binaktakal na nangauna na may sulbi kinda to na may singa, menda may maso. Au nakalong mo paborita kasanto nakanong baka binibinakan na nung may tabitin na luman ni program ko. Napuno sala ko kinasalay kileo na tamata na bonito. Laman ako nandandoy toka nga nandandoy baloto. And kilay ito nga luman nanda baloto. Ini usama iba kaya nga tagit ko na muna liba-liba ko na ritual lalo ba ko. Ponong galaw kina sa doon na pono wala ko sa rin nasa sawara sa mga turang tal-talang ko ready ko yan na babiniminak. Kaya malambal yaw sa kaya sarani ready yaw kaya malambal na bitamata na bisa birumura. Sa reida sa rongoda talito nga na kanda bathor. Kaya ko babiniminak kinabalik. Au tukunan na mataw sao tinungay duro mo itumba at giri sartu ko may rotu toka sartu ko na lumani dolo ni rotu saraba toka warong masu toka en na lumani bikaw sar na lumani bunwa ko pa binibinakin wale ni na songsong lotu na New Methodist ni kana lagu may na tingin ko rawala nga ninda taray sinin na sa iburo pamimbi or na bibano sa ibiti ko rin da siniro ira sa rongoda kapatid ko ya pa binibinakin wale Wabina talaga weekend na weekend na luto sa inikuha. Baka nga ndong bolet ko na bisi nga abingo na kede ndong may tutu inikuha. Kanga nga rebe ke sarani kito mindo bata na le tulungo. Sandon don minando bata na bimata tamatan. Lebo nang una and then do bindu situ nga na bimata luto. O lebo nang una o kito nga na tamit ke kito ndo bata tiko. Iyo iratura rangendo ba do sira bi wando ke sarani semo kito uniko na dai chisu. Sandon don me semo kedo kenda na dai chisu. Pinabale besar.
Hallelujah. Sini window na kanta be message be kanta na was ba India. Oi, toka na Yeah, St. Matthew. Kapa bimbi for the members o John Lambasa Batilikama, Siberia, o sab Anglican Church, o sab परिवार है, o हिंदुस्तानी है, मुसलमान भाई लोग से. आज तुम्हें हम लोग के धन्यवाद करें जैसे हम बोले पहले से बोले हम लोग यहाँ बैठा है हम लोग कल हमारे हम लोग के काम में कल प्रार्थना करें हम लोग प्रार्थना करें यीशु के नाम से जो तब हम लोग के इधर बोले जैसे यीशु के नाम से हम लोग प्रार्थना करें शैतान निकलता है और सब चीज़ उठा है वही चीज़ हम लोग यहाँ प्रार्थना करें धन्यवाद करें भाई साहब लोग हम लोग के ये मौका हम लोग के देगा प्रेज द लॉर्ड Sina Pastor Motufaga. Thank you very much. It's a joy to be here today and be able to come together in agreement with other men of God for concerning our prayer line. And we are so thankful to the Lord for everything that's happening. Amen. And big thank you also to the MaiTV and those that are in charge. What a joy it is to be here. Ilalang ne apte ela o ekse oi to ereko meuren hinchesiang ne mo ka MaiTV ma avokion la misla fa payanga sia la roitanga sia ma program lele ma oi ereko fengon oi to ma gospel on Jesus Christo. Kadis ro to kit la isla polo epsin. Hinchesinga Jesus Christo e sit ma. Yota meurda ka yota salda ka yota nasi isa mauri lalang ne teranti. Mai lalang ne abatis no chlo oek so oito rekon hanision kiresion ala ofakrauta mon fuweke ala manase e mango marota leisla pola maro e lalang ne teranti la meur oka meur marot ne te Kristo Jesus Kristo ta el polo hoim abat ne yolo hoim so yut ngo pasyo tapen o mori matapen istu to ato ne pol a foim sos program de lalang ne teranti e yot lala e yot la abat ne Kristo ta lum e pobe ta utet e purianga e yot ne ekat yot ra ke po ke yot mo ek se oitu ka ke po ka ekat yot ra ma le hermits po se Kristota hermits po se oitu ma le long ne autis mo o ek se oitu ma o ek ta pe ma se hinje sang ne on program tis MaiTV ma tene o mis tu to ko ne lume isbeang. Just a big thank you to everyone and remember Christ is coming soon. Heaven is a prepared place for prepared people. So let's get ourselves ready that Jesus Christ be glorified in all things. Thank you. Hallelujah. As we come to the conclusion of this program, Miracles Do Happen from 11 a.m. to 12 p.m., we would like to remind us once again on what 2 Chronicles chapter 7 verse 14 says. Those people who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face. So that is what we are doing here. Kita lang ngomong kami kita may masu. Kaya baka mo lumang tigirong tama sa pagkatay na tango, kamasu, kabuk may biyaw, kabuk itin naman rin pala, anong kayo, bakang bula, anong tapanua. Nang bula rin ang tapanua, baka lotu, baka mata nito. Itigo nga, nalingan ni Kalop. Kito may mundo chunga na piwakani, isong lotu, pero to na Anglican, baka kiniperto na Assemblies of God, kikito na New Methodist. May kito may mundo tigir nga, kung toro na matin ni Kalop na bakang buta, na text may. Then kito sinilingo may ndo ay ang giri may na landline, matamakan ni Singapore karuway, lebu talim baka nakai ko oso si chiku kina ya biketa na Facebook chiku mai na comment chiku mai bina ka baka lebu na sema chiku mai ke mi baka bauta kitu baka bauta na bika ni kitu mi masu chiku na mata kabina ni ko ni numu matani kala ngor na numu warong mai ke na numu support ta chiku mai na program ko e na numu comment chiku na Facebook kitu baka bauta nakalo na sini baka wale tak nakai ko tangi chiku ono sa tabi numu ngangandre ono sa tabi kitu mai ndo mondo nga kitu linga ngani bengarabi kitu baka bauta nakalo enagay taka mana nakalo simbarangan ni bisau ko bosa nga biso na may meweni o ko tarangan na marama tulun na wala mo tutulo ni sulu 12 years e mundo na indapenda beninra ko ako kitu mi domo chiku kini nikalo ena mata ka binani ko ena buki kitu na tulo na kena lingan ni bingarabi tikongo may na Anglican Church o the very Reverend Orisi Vuki baka kina na Assemblies of God Rotuma na bulan ni Sina Pastor Samisoni Motufaga kina nugumbula na linga ni bingarabi na New Methodist Christian Fellowship sakali mo na baka binaka na MaiTV na kina director Mr. Stanley Stimson baka kina na kina chief executive officer Mrs. Rachel Bulaono kiro ta linga ni bingarabi to tiko baka kina bekito na maitugani na buku talangani kina ngasi lebu na New Methodist Christian Fellowship Sina Pastor Atunesa Apostle Bulaono sakali mo na baka binaka kitu nita nikalo na sa tabi kemni waro kami kito medaba o titingani nito masuk
Coba nakalo lebu nakalo ko bina ka lebu na matakali ko. May batabari ko na programo ni cinkan dua kina cinkan ruana miracles do happen. Singa bakar ruwenga nakalo ni ngai bisa tabi. We karangan reba no natangi. O ira na wala le sarangito, o ira turanga baka bakar tu turanga singa ni mataka, or tu na tamana lebu na lutu ka bitu na kalor tu lokdur mo chiko tu sakalo wi kemni na sabat, kemni turanga ni ngai baka ka. Bina ka lebu turanga berto lingi ni bengarabi na staff na crew ena MaiTV. Ningai baka ka nakalo. Platform go nakalo. Me rabu tagi tukino mo wasa, may tangi tu kina na muni. Nakalo si merni bisau ni ngai bisa tabi. Bina ka lebu sar turanga na singa lebu ni kuwa ber text mai sor sim jambar sanga mekani kimami somane no masu nakalo kitu baka mbuta chiko nakalo ndoro masu ngai so stabira we receive healing, we receive prosperity, lakan poverty baka tiki tagi na dai chisu baka roro tiki na kemni na mata bina ni kwa chisu na iba kambula Nando bina kay tiko nga buwan nakalo siminani kwa balik ko chisu na iwal nila ang kakenga no mo itabi na bambauta no na itabi na kalo na taka mana whatever problem, financial problem or maybe sickness of any kind because miracle do happen.